Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited. Il-programm tal-ġimgħa l-oħra kien ibbażat fuq u ddedikat kollu kemmu għal Malta Young Sailors Club u l-Mapfre Middle Sea Malta Euromed Regatta. Fl-ewwel 24 siegħa wara li ntwera l-programm irċevejna kummenti tajbin, iddeċidejna niddedikaw programm ieħor lill-Malta Young Sailors Club. Ħanibdew billi nerġgħu nsostnu li l-Malta Young Sailors Club huwa klabb li jimxi dejjem bil-grazzja tal-volontarjat. Il-klabb u kull avveniment li jagħmlu jiddependu minn nies biex jagħtu l-għajnuna tagħhom bl-iktar mod frank, mingħajr ħlas. Dawn huma n-nies li jieħdu parti f'din l-enterpriża u jagħmlu xogħolhom mingħajr l-ebda ħlas ta' xejn. Dawn huma l-armata tal-volontiera. Jienu nikteb niftakar, pereżempju, f'koppja li jiġu mill-Ingilterra, Steve u Maureen Whitty. L-ewwel darba li ġew Malta kien biex jakkompanjaw lit-tifel tagħhom, Chris, li kien ħa parti fil-Euromed Regatta. Minn dik is-sena l quddiem dawn żammew il-Malta Euromed Regatta bħala l-appuntament annwali tagħhom. Jivvjaġġaw biex Steve jiġi u jikkontrolla l-flotot hekk kif jiġu biex ivaraw. Iżomm kontroll ta' min ħareġ, ta' min tela u ta' min ma niżilx. Hekk bis-sistema li għandu il-klabb ikun jaf kull ħin u kull mument kemm hemm dajjes u tfal il-baħar. Barra minn hekk jagħmel xogħol imprezzabbli ieħor, bħal pereżempju jikkontrolla l-ħasil tad-dajjes li jsir mit-tfal stess. U jħallihom liberi li jaħslu d-dajjes iżda jrażżanhom milli jaħslu l-ilma. Maureen, min-naħa l-oħra, tagħmel sigħat twal ta' kuljum fir-race office u tagħmel parti mit-tim ta' Anna Rossi li barra minn xogħol ieħor jiffinalizzaw ir-reġistrazzjoni tal-kompetituri, iqassmu d-dajjes lit-tfal li jkunu krewhom u jagħmlu ħafna iktar xogħol. Dan it-tim biex ngħidu hekk huwa l-wiċċ tal-avveniment. Dan huwa l-ewwel tim ta' volontiera li jiltaqa' magħhom kull min qiegħed jipparteċipa jew jiġi jżur l-avveniment. Iżda fuq dan it-tim hemm anki t-teżoriera u din is-sena il-klabb stieden lil Jackie, mara wkoll mill-Ingilterra li xogħolha hu li ddur minn avveniment għal avveniment b'mod effikaċi tlesti r-riżultati. Dis-sena peress li kellna numru daqsa kbir, kellna bżonn kull min hu possibbli joħroġ fuq l-ilma. U soltu il-Komodo kien jagħmel ir-riżultati, ma l-Komodo kien jagħmel ir-riżultati. Meta jidħol minn fuq l-ilma, kellna bżonnu fuq l-ilma. U jiġi, u mbagħad jidħol ir-race officer bil-karti, konfużjoni, ħafna nies hemmhekk, jiġifieri dawn iż-żewġ min-nies kienu jkunu jagħmlu ġurnata fuq l-ilma l-aħħar ħaġa li kien ikollhom moħħ huwa jpoġġu bil-qedem hekk laqas kienu jbidlu mill-ħwejjeġ tagħhom imċarbin, jipoġġu bil-qedem u jaħdmu r-riżultati. U aħna ħassejna illi inġibu xi ħadd minn barra, ġibna xi ħadd mill-Ingilterra, Jackie Taylor, u hekk hi kienet biss dedikata għal hekk, kienet toqgħod fl-uffiċċju
Hemmhekk ħdejna fil-race office, Peter Dimek kien jibatilna ir-riżultati it-tratti jew jiċempilhomna, allura xi ħadd mit-tim tiegħu. Tony sata jkompli, Tony ħaħsib il-tifel li kellu problema bajneħ, ġifiri daw in-nies kienu dedikati u kienu jitilgħu u wara l-ilma l-inqas mhux jaħdmu r-riżultati. Jackie kienet hemm biss biex taħdem dak kien xogħla, tagħmel riżultati biss. Huwa tajjeb u professjonali immens li meta t-tfal jitilgħu l-art isibu r-reżultati tagħhom diġà fuq il-notice board. Dini xi ħaġa tajba għal coaches ukoll. Ġeneralment, ftit wara li tilgħu l-art, il-coaches jiġbru t-tfal u jagħmlu debrief. Jiġifieri jgħidu lit-tfal x'ikunu għamlu tajjeb jew ħażin u x'iridu jagħmlu biex itejbu l-pożizzjoni tagħhom. Iżda hemm ferm aktar. Il-klabb ikollu dejjem bżonn ta' ribs biex jintużaw mill-coaches jew l-uffiċjali. L-għajnuna qatt miżejda u hija dejjem apprezzata. Għajnuna għax il-ġenituri issibhom mhux kollha, issib ħafna nies, sibna nies, imma għandna bżonn ħafna nies biex jgħidu aħna ħanejnu, aħna ħantukom id-dajes, aħna ħankunu hemm fuq id-dajes. U din hija opportunità għal Malta, opportunità għat-tfal li huma tilgħin fil-klabb tagħna Malta Young Sailors Club, huma opportunità għat-tfal li tilgħin fl-Optimist u fil-Lasers fil-Birżebbuġa Sailing Club, ġifieri huma opportunità għal kulħadd. Ġifieri wieħed jistenna illi jsib il-volontarjat. Hawnhekk nixtieq nagħmel appell. Huwa veru li l-isport huwa tat-tfal. Huwa veru li kemm jista' jkun il-ġenituri m'għandhomx jindaħlu, speċjalment fit-training ta' wliedhom. Huwa aħjar li jafdaw dan ix-xogħol f'nies bħal coaches tajbin. Iżda huwa minnu li forsi wasal iż-żmien fejn infakru lill-ġenituri li għandhom jieħdu ftit iktar interess. Il-Malta Young Sailors Club u l-Malta Euromed Regatta mhumiex skola jew post fejn tħalli tfal warajk u lanqas tieqaf biex tara hemmx bżonn ta' għajnuna. Hemm bżonn niġbru l-għajnuna kollha possibbli u l-interess fl-isport ta' wliedhom mbagħad isir suġġett interessanti. L-Optimists bħala dinghies minn fejn ġew dawn id-dajjes. Din biex tapprezzaw aħjar hija l-biċċa ġieħ ta' ras ta' kull sena. U din is-sena bil-numru ta' tfal irreġistrati irdoppja, l-ammont ta' dajjes li l-klabb kellu jsib irdoppja wkoll. Hawn diversi ditti li huma liċenzjati jibnu l-Optimist Dinghy, għal raġunijiet ta' numri u spejjeż biex iġġib din il-liċenzja m'hawn ħadd Malta li qatt ħajjar jibnihom. Diversament għal postijiet barra minn xtutna u billi m'għandniex vapuri li jaqsmu għal Malta ħlief minn naħa t'isfel ta' Sqallija, huwa diffiċli jew kważi impossibbli biex il-ġenituri jew il-coaches jabbu d-dajjes tat-tfal tagħhom fuq karru u jiġu Malta bil-karozza tagħhom stess. Għaldaqstant, il-klabb jinnegozja ta' kull sena ma' ditta li tipproduċi d-dajjes biex tikrinna dawn l-Optimists li ftit qabel l-avveniment jintbagħtu Malta. X'ġara din is-sena? Ġara li waqt il-vjaġġ it-trailer kien involut f'inċident stradali u xi dajjes ġarbu ħsara irreparabbli. Min kien inkarigat niżel dawn id-dajjes dar lura biex iġib iktar dajjes, iżda fl-istess ħin tilef ħin prezzjuż. Biex nirmedjaw, il-Malta Young Sailors Club talbu l-għajnuna tal-Birżebbuġa Sailing Club ta' kull min kellu dajsa u Malta biex jikruwilhom. Kull min seta' jgħin en u mnalla kien hekk. Dan l-avveniment jgħin u jagħti ċans mhux biss lit-tfal li forsi ma jsifrux daqshekk biex jikkompetu barra, iżda jesponi l-uffiċjali nazzjonali għal dak kollu li jġib miegħu avveniment bħal dan. Fil-waqt li uffiċjal internazzjonali jġib l-esperjenza Malta u bekk jgħin biex jolli l-kalibru kemm tiegħu u anki tal-avveniment, l-uffiċjal nazzjonali jkun qiegħed jitgħallem u jżid dak li jaf. Nirfinaw dejjem għax qatt ma tista' tgħid li inti qiegħed attrezzat jew lest għal kollox. Allora dejjem nibnu fuq dak li għandna u fuq l-esperjenza nieħdu minn postijiet oħrajn.
Milli jidher il-konkurrenza qedem għax minn sena l-oħra jiġifieri mill-2014 għal 2015 il-kompetitur, numru ta' kompetituri rdoppja, nistenna li fis-16 ikonna probabbilment l-istess numru jekk mhux iktar. Allura nibdew naħdmu minn issa għal Diċembru illi norganizzaw għal dan in-numru u mhux fl-aħħar ġimmatej qabel l-event wara li jkunu daħlu il-reġistrazzjonijiet. Il-ħsieb wara l-Malta Young Sailors Club kien u għadu dak li jixtiequ jipproduċu baħrin b'talent ta' eċċellenza fuq bażi internazzjonali. Biex jilħqu dan it-tir, il-coaching huwa kontinwu. Huwa veru li riċetta tajba ma tbiddilix, iżda l-sport li huwa mera tal-ħajja jagħmel avvanzi daqskemm tagħmel avvanzi d-dinja. Huwa importanti li l-metodi li jintużaw u anke l-eżerċizzi li jagħmlu jirriflettu l-sport kif nafuh illum, bl-avvanzi kollha. Ftit snin wara li twaqqaf il-klabb, Benji Borg li dak iż-żmien kellu xi 12-il sena kien ġie l-ħames f'Kampjonat Ewropew tal-Optimists li kienu saru fl-ibħra tal-Gżira ta' Hvar fil-Kroazja. Dan l-aħħar, Victoria Schultheis ġiet it-tielet ukoll fil-Kampjonat Ewropew tal-Optimists. Kien hemm diversi oħra li missew l-ewwel postijiet u dan juri kemm hu tajb il-coaching li għandna Malta u x'livell għandna fuq skala dinija. U x'jiġri meta t-tfal joħorġu mill-Optimists? Ta' kull Diċembru, waqt il-premjazzjoni, ikun hemm xi 10 tfal li għalihom il-Malta Euromed Regatta tkun l-aħħar waħda fl-Optimist Dingi. Saret tradizzjoni li dawn it-tfal jitilgħu fuq il-palk flimkien mal-coach Jean-Paul Fleury-Soller u b'mod mill-aktar simpatiku jirringrazzjaw il-coach li jkun segwihom għal snin sħaħ u tom il-formazzjoni li għandhom. Wara l-Optimist, dawn it-tfal jgħaddu għal-laser. U hemm bla dubju se jintaqgħu ma' Mario Aquilina, il-coach. Ir-rabta ta' Mario mal-baħar bdiet malli twilet. Missier Mario, Peter u l-familja tiegħu kienu dejjem akkaniti fuq l-isport tal-qluħ u barra minn hekk il-familja ta' Mario xogħolhom jibnu d-dajjes. Mario għal bosta snin kien l-iktar atleta ddekorat f'Malta u dawk li jidħlu fit-tim tiegħu huma verament iffortunati. Min ma jażilx li jmur fil-klassi Olimpika jista' jgħaddi għal klassi tal-feva jew inkella jgħaddi direttament għal fuq indajjes il-kbar. Kull min għandu dajsa kbira dejjem jiqpa' skantat u sorpriż bl-abilità tagħhom. Huwa fatt li dawk li jibdew fuq l-Optimist jitilgħu biex ikunu l-aqwa baħrin. Tajjeb ngħidu wkoll li hemm żgħażagħ li bdew il-karriera sportiva tagħhom fuq l-Optimist li għandhom isimhom illum miktub fuq it-trofew tar-Rolex Middle Sea Race u avvenimenti oħrajn ta' ċertu kalibru. It-talent huwa hemm kemm fil-coach, primarjament Jean-Paul Fleury-Soller, u anki fil-baħrin, jew aħjar l-atleti. Proset tassew lil kull min jgħin biex iġib daw ir-riżultati hekk sbieħ. Minnaħa ta' coach ovvjament għaddew ġimagħtej u tibda tarbel fej morna tajjeb, fej morna ħażin, min seta għamel affarijiet differenti biex irnexxielu jġib riżultati aħjar.
tarbel kollox tipprova toħroġ is-sugu biex l-iżbalji li saru ma jerġgħux isiru. Mill-riżultati li kellna semmejt il-European Championships, kellna atleti Maltin illi kienu fil-European Championships ukoll. Kellna waħda minnhom illi spiċċat ħadet bronze medal fil-European Championships, allura dik waħda ġiġajja benchmark tajba biex tara il-livell tagħna fuq skala internazzjonali fej qegħdin. Ovvjament hija dejjem ħsieb ta' kull coach meta jieħu tim mill-pajjiżu jieħdu biex jikkompeti kontra d-dinja kollha fej qegħdin. Palmatlek ġa kena waħda mill-sailors lokali li ħadet bronze medal Europeans u kienem u koll xi Taljani u Irlandiżi u minnarija kienem xi pajjiżi oħra u koll li rajnijom fil-European Championship. Ġifiri pala riżultat nqisu para riżultat pozittiv. Fil-klassi li nikkoċa jien hija l-Optimist Under 16 għandek tibdil kull qisu 6 xhur. L-ewwel net ikollok it-tfal li kibru u avviċinaw l-age limit jew il-weight limit li jispiċċaw jitilqulek mill-grupp. U għandek ovvjament dejjem qed tipprova tara mill-żgħażagħ iż-żgħar dawk li għad għandhom dawk it-10, 11 years minu promising li tajt ħajilħa il-level li tista' tinserex fil-grupp. Dejjem hija li ngħidu a juggling act li tipprova tara illi żomm il-bilanċ, il-level mingħajr ma tisfratta dawk li ġajlhom hemmhekk u għandhom ċertu tattika u teknik. Pala programm għal 2016 l-iktar ħaġa illi għamilna dis-sena illi naħseb illi kienet ta' vantaġġ sailors tagħna l-exposure internazzjonali. Bħala exposure internazzjonali mhux biss illi jsifru u jikkompetu kontra atleti tajbin daqshom jew iktar minnhom barra minn pajjiżhom, imma anke il-numru ta' clinics li għamilna u Malta, ġibna coaches ukoll ta' livell għoli oħrajn biex jgħinuna. U ġabu wkoll sailors tagħhom magħhom. Jiġifieri naħseb li dis-sena kienet rekord minn dak lat, jiġifieri r-riżultat ma ġiex ta' xejn. U dan huwa frott mhux tiegħi biss tal-coaches li kienna internazzjonali minn barra li lejnuna, tal-clinics li għamilna, tal-parents li ovvjament jonfqu ħafna flus biex jippruvaw jitejbu l-livell, is-sagrifiċċju tal-klabb, kull minnu involut fl-sport ta' sailing ġo Malta, bażikament. Jekk segwejtu l-programm preċedenti, tkellimna ma' Tony Muscat, il-Commodore tal-Malta Young Sailors Club, li fuqu ta' responsabilità tal-Malta Euromed Regatta. Jien għattu li ma sibt xejn fil-website tal-klabb li għati spunt jew iħajjar xi sponsors. Naħseb li l-spunt tagħna ħadu u din is-sezzjoni se tiġi inkluża f'qasir żmien. To start with, I completely agree with you. You have to bear in mind that as a committee for a not-for-profit club, we have been very focused on children sailing and bringing them up to enjoy the sport of sailing. Possibly at the expense of promoting ourselves, which is wrong, because at the end of the day, if we can promote ourselves to sponsors better, then the income is greater, and also then we can better the club. Certainly, from a sponsor's point of view, we can offer an awful lot. And for more long-term sponsors, I think that's absolutely ideal. What we would like sponsors to understand is that by regular sponsorship for our club, they're starting to get into not only the hearts and minds of the sailors at a young age, but most importantly, sailors' parents. Sailors' parents tend to be in the Optimist class very dedicated. They take part a lot. They don't just come, drop their kids off and then come back a day later. They take an active part in the club, what the club does.
We're also very transparent in where the club's income comes from as well. So in terms of sponsorship, a lot can be gained, a sponsor can gain a lot from just being a very regular part of our club. If I look a little bit at Euromed and sponsorship of Euromed, if I may, this year we managed to up the game when it came to sponsorship. We got sponsorship from Manfred Middlesea, which was excellent for us. They understood the value that Euromed was bringing. Again, 230 sailors, that means at least 400 parents. All of these people, are relatively well-to-do people that have a high wallet share. So these are people that really are target market for somebody like Manfred Middlesea. Another area that we were pleased to get some help with, but we would like a lot more, is from the government and government institutions. At the end of the day, if you look at the event and what it did for the Malta tourism product, I think it took us a step forward in its own little style. What we are doing is we are bringing many hundreds of people to Malta, most of whom have not been before, at a low season. They are all renting cars, they're all staying for a week or more in hotels, they're all eating out, and these are people that get a taste of Malta, get a very good taste, and would want to come back, many of whom say to us quite regularly, we didn't know Malta was like this and we want to come back, in warmer months. So we think we're helping the tourism product, we're helping the Malta sailing product, and Yachting Malta certainly helped us this year with sponsorship. We're very thankful, but we think that Yachting Malta, MTA and others could really help us with a little bit of financial injection to take this one stage further, because it's not only about appealing to the sailing parent then, but also following up and trying to do more with them to get them across to Malta in the future. Sponsorship sa ftit żmien ilu kien mezz kif ditta seta' tajn, kważi b'mod ta' karità jew solidarjetà lil xi klabb jew sport. Sa ftit ilu, ftit kienu dawk li kienu ndunaw kemm verament jaħdem l-sponsorship fl-isport. Il-Young Sailors irnexxielhom jagħmlu waħda mill-ikbar events fl-istorja tagħhom. Fejn kif semmejt inti dan numru kbar ta' żgħażagħ u tfal li ġew jipparteċipaw pajjiżna f'mument kif qed ngħidu f'nofs Diċembru fejn min ġie f'pajjiżna llum jista' jgħid li temp bħal da ma jinstab imkienu. Naħseb għalhekk irridu nisfruttaw aktar il-pożizzjoni ta' pajjiżna fejn jinstab, kif ukoll it-temp li naħseb fl-ebda pajjiż ieħor fl-Ewropa ma tista' events bħal daw jinżammu jekk ma jkollikx dan it-tip ta' temp. Pajjiżna mdawwar mill-baħar, alla ma jistax jonqos li l-isports marbut mal-baħar ikun popolari. U aħna qed naħdmu sabiex ikompli jikber, u naħseb ir-raġuni prinċipali għaliex waqqafna din is-sena bħala gvern waqqafna Yachting Malta flimkien mas-settur privat huwa sabiex ikollna makkinarju li jaħdem mod aktar effiċjenti sabiex fejn ikun hemm diffikultajiet kun jista' jassisti lill-klabs Maltin f'attivitajiet bħal dawn. U din l-attività wkoll sabet l-assistenza wkoll ta' Yachting Malta sabiex illum kifet Young Sailors illum għandhom waħda mill-ikbar attivitajiet li qatt saret f'dan iż-żmien. Naħarsu l-qudiem sabiex iva f'dan il-qasam tant importanti tal-yachting komplu naħdmu sabiex barra dak li kellna l-events li kellna matul din is-sena se jirripetu ruhom is-sena d-dieħla forsi nħarsu sabiex ikollna aktar events marbuta ma' yachting.